Menteri Ketenat Karab Karyang Gejala Meghalaya Ubak Bantai Dorlengdo hakakat pratrik nailar arhajar arpuar. Ulalu megajingelang bat kinong rep jong ke distrik East Khasi Hills ha State Convention Center Shillong. Ha kabak letai sani gejing kabak kinong rep ki kendo na kejing bamyo berpendankam ya ka dabai swo ne ka yuria ha Karab Karyang. Ha kini kejingelang le don lang UMLA ke seorang ubak Gavin melimngap UMLA ke maurung keneng ubak peniat sing siem ki he officer Ketenat Karab Karyang bat kinong rep na keleng ki benta jong ka East Khasi Hills. Habaya keren bagi kinong patai kubor ubak bantai dor ulaong banaduk bagi sorkar kalakang persyak ban pendankam ya kadawai sbo naduk kesenam arhajar katsau. Keladon ar nelai lakngut kinong rep tang ha East Khasi Hills ke belah syak ta ajur ka kamrep namar kejing bamyuk ban pendankam ya kadawai sbo. Ulaong bagi kinong rep kelatiet hakarukom kaba kila syuburi ya kadawai sbo kebasyong dor tangsan sepak tengka bagi kelatiet hakador kaba kombakat ar sepak haduk katnyo sepak tengka. Ulong ba kejing bamyok dawai sbo kam syamla kata aga jela berkowai ndai kala kata tang ya kat tukan iki blok di bakentop ya kamauren keneng mau kenrau kat arsnong lat kro meliam seoyong bat mau plang kibarep ya kibonjat kimarep ofer. Uba bantai dor ulong ya upan ukubi bat soasau on omla ban penmi klem kadawai sbo bat kinong rep kibarep gini kimarep kamdai baki ba melade ndai baki dia bat chalan syabar kejela bat deki hajar ton ki dia hak sibenai. Ulong ba ka jingrap klem ka jingpenan kami kadawai ne ke organic farming kadai banya ceprang. Ndrei hi kijaka ki blarap da kadawai sbo on omla ban pen kelai ki ban rap klem kadawai sbo. Ban ke sorkar kala syemekarai ban penmi ka jingpen mena pat ba ka khandai trik nailar arhajar arpuar ban sya rap da ka bapenan kami kadawai sbo ban a jingmen toy kinong rap. Tang ba on om sya ban dia pathar kadawai sbo ndrei ban dia tang haki blok ke belah syakta. Jingut jongki kalong ba balai berkhat nak benda kejing jongki namar ki shuya thiet blak pakaya be kicaka ki ba dan kam ya ni kasbo kum kicaka rap ke bagirap yo pan ki barap kubi ki barap ful kubi barap sok klem dawai sbo klem ke yuria ngani tu ipi kemla iba kinomla ban penmi kata ka production kadi ke beduna bat ni suthu ikani ke ibro kejingut kejing angnut jongki nong rap nak kapor lingba kisnong lingba kiseng nong rap lingba ki babon ki iba ngilayo ya gini representation nak yang department daki sepak teli ki jing thok ngilayo daki babon ki meeting ngila da benisong nadu arja khatra ter hadir mengsimti kum minsta jong Karab Karyang tingilai pelong ya ni meeting ring akan mau ba last year ni pelong bang gawe ke meeting ko bangi adon khambun nak yang di MLR ki don katu ngon bangi la ikran ya gini ngila sim bakum no ba in ailat ba department kan le ke badon kam ke department kan le ik lenti ke bahatam ban manra yang ikan ni nak benta ke jingi jong kinong rap jungi bagin yo biang ban thiet ya ka sbo hakador ke batat nama menta kalong arlaisha ke yuria ke ba sanspa menta ki haban thiet khalai spa khat sau spa gadon ke por libu ke kiudor ke poi sedu khat nyau spa den ringi wan ra biang ngi pat ya kani ke skim ke bathamai ke ba kinyo kinong rap kinyo napo mikofet but ngin ke mikofet kan shim napo ka ifco a company wan ai ya kani ka sbo bat kinong rep jungi kintit nang thi lingba lani nakaliang joga department kan identify bro to block belong affected tang ki block belong affected bat kin bu is to ki block kin don ki outlet bat hang tu ki outlet ki nong rep ki jongi kin yo ban thi ki ha em long pi ka long kum ne kani kam dei ba ta ka jela bro boy ki don tang ki few blocks ki ba ta kani kum ka mau ring keneng block ka mau ken ro block nang ta ka khadar chnong lai kro block kemelim blok, soyong blok, nang ta ka kita lagi blok kiba la syakta, kumau pelang blok, kita kiba syakta, hakan ni wede berkarap yang nomor kinong rap kijongi, kidang pun kiba rap, yakini kijing rap jongi kum kicur kimot, piong pan kubi kum kita bang ajar keteng, teter umuli, sosau, gajor, kita gini bro, kiba kinong rap jongi ki syakta, tedai nata kadang orang ipi. Mengiapkan perkhat na menta kini ki areas bat umdai ba ong bay kani kas bo pengiwan ra rupa bani dia pathar bakan long pathar dai kani kan monitor na kaliang ke department bat ke jingi trilang bat kinong rap bat kiseng nong rap bat ke block office ke badan hak tu ke affected area bagin yo ya kani kadawai yang kadawai sbo ino yo i bal kala sawa jerba kata ke jing pen sawa ke jongki kalong ba kumang yo i so sen Asia nam ta ki pat nong rap ki jong ba na kawai ka sem kawai pat ki juut
don ka snem ka ba nalum biang shayo omno nei don par ki snem ki ba nalum mlong shayo pa ka sam ka dor ka biang ka jingyo ka jongki ka bam tikna hedeng yo i ka jingkio khamtam hoide ba kani ka dawai subo hanus nam ladam i ka jingkio dor ka balalong arsha lini laisa kani da sisha ka kta ya ka yo ka jongki pai no ki jongi ingyo i banagalang jongi ro kum kinomi khmat kadiga benta ka jongki pai ba jongi ban pen sngo ya ka jing e ka jongki te ki la pen so ka jing e ka jongi hangi kum kinomi khmat ka kadiga benta pa ka jongi kum kinomi khmat ban pen so ka sarkar ya kani ka jing e ban ngi dokumen sibun bahapo ka jalam jo investor peran buram jongi dei pet ka tanah karep karyang payo ban pelaj ya kani ka office order jong ka jong ni benai pemerintah khandai tarik ka bingyo i bala sya bang ban peran kam ya kani ka dawai sbo Ha kawai pat kaliang usumbut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tunsong uletho ba ha ka khat pratrik nailar arhajar arpuar. La pentip syaka farmers sel jongka East Khasi Hills kiba lawani kendo yu ha secretariat bat ke sorkar kan syano ban rep ban riang de ke pendon kami ke dawai sbo kam tam ha bagi nong rep kila uat ya ke jing mamla ban penmi bon ki marep. Ulong shen ba mau bat Menteri Rangba u Konrad Kongkal Sangma kene chadali ban shim kiai kene. Bat ke sorkar pedeng kenang bang kejela kan yo abyang yaki chemical fertilizers na gebenta ginong rep bagian la ban penmi bon ki marep ulong ba on ai subsidi ru ikinong rep ki bepenan kami ke dawai sbo balada ke chongdor san spa tengka kumta ke sorkar kan penlut na lade ars pa san pho tengka bat kinong rep kin hab bantiet na lade ars pa san pho tengka lada mentagi stick back bakan long organic lengi ong ko organic mission organic agriculture ngihaban perkhat pada cake production lada 40-50% ke minus kai ka feed joki dong rep kai ka banjia ya ke ekonomi joki jela ke joki te ngihaban balansau de na kata daw ngong pi kane kade ke transitional period ka bangi kwa bakin nong rep wat la dingi sya ya keniru namar ngin ya kane ka bangin le ru ngin notify yaki area jongki laki jongi jong haki block level laki jongi jong di area ngin notify but haka juga por nakaliang jonga agriculture department kan pelong ye ke kenja seminars kan pelong ye ke kenja workshop baki nong rep nalor bagi pendon kam ye kining fertilizers lada don kelenti bakin hikailem yaki kumno banle yo le si da ka bangile da ka organic manure yo ka production ka kamkiu de itai benta tenang adang yong ba side by side kamla ban ong bagi sukang bai sebang ya kanong ka kam ngin su obeng sukang kan san sebang te syabjab jala baniap ja syabjab tangan la baniap tangan bat kala ru ban kta ya ke ekonomi jok state jongi barokwe. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.